Dragi prijatelji, evo nas zajedno sa Kotanijem u Salzburgu na sajmu gastronomije. Sve za gastro i gastronomiju. Naši prijatelji iz Kotanija odlučili su da nas počaste ovim prekrasnim putovanjem i da uživamo u čarima ovog velikog sajma. Pa idete da vidite oko naše kamere šta se sve ovdje nalazi. Evo ga! Alo, gdje je Lidija? I pronašli smo štand Kotanija.